pi sekoi shu kahok kedai kahok tong pi ngasih snow gidon kita ki kentien bakin ong kin sarul emi te kentien ju ong gi ite chinong i daurul te ngi pai ba ngau kwa ong pi gam ga party nga gam kurtong yang ga WPP wada emle am to do nga emle gini ginong ilam yang ga party ga nang ga campang gam MP yang UM burom emle gi songut wada emle yang ini temto do kita do spokesperson yang gibro ga campang ga nang ga start dalile ga te uang ga te ga ketin roll ga nga lagam kurtong yin skam ini dalile gun mobile te kentin MG te gi ang ga dai kahok yang pi ga wis ga wi ga vote to khan ga myo gi ong te kentin roll ite kwa personal ju pi do che de clear to kahok yang pi to MG ga te nong rim yen hi ga te nong rim dalile ga te ketin roll ga nginom ai lag bakam ji agum ta ngila penbiang kita gi an gi kendon bangila bot lenti ngila bu kita ngila penbiang lon the one thing ya kata pendon ni kata kahok jong pi hi kowe ko vot ru keno ke kahok jong pi nama ngi magari demokrasi kemde bang kata gari dictatorship ngi magari demokrasi tikan don be kata kahok jong pi tekan ma bhai kata gun mo hai te kinte dalile kate ka kinte rule jo yo gi kam yo gi dalile terus je ekubule ke parti warjit inga gamu te kurtong ha bun kita ki wa apply kita tiket hendra iku beli ya ki kertong hamta mereka ni ga wajar le bun kita ki kertong wa apply ki tiket hendra ke parti di yoga kita do kertong iku beli ki le MD de hun ki kerchan lang ini iku beli ya ki le oro gitu ki kertong wa apply ke tiket nani na narti yang wajar constituency oh ngale kam kenong riam ke parti kawang Macam bor, mau cerman orang kamu dah joyo dengan teknologi je kasih. Oh, ngalem to dang ni, udah podin ka ini nongrim yang ke parti. Dah selama jo podin ka, em ka kita ke nongrim clean politics, klaim kita ke bamsap. Dia le apa cipai ba, dia le agar orang ke bor kisap giwa dia yang ngale dah penci ba kita. Teh oh, ik boleh biang asa cisin, udah senau komen no, udah jiat ke parti yang ngah, udah senau kita ke nongrim yang ke parti, udah ya hap sekiat go, udah nongrim ke walai yang ngah sedugat ni le. Ik boleh biang asa cisin yang ke parti, udah jiat yang ngah kita kurtong. Yang ni narti yang wajar constituency oh lalu jir ganga lalu puam you bid ganga hite ngale huno gorchan hiwan tiket gi ngale huno gorchan hite tango de jir ganga you bid ganga kermeno pila oro gi pai bayang narti yang wajar constituency sacisin ugur pada PA ketega ketitimon ketidiang ketega vote yang pihak di MDC election haga simbol yang pra hanga te ingo yu belai jisin wadi kemet kepat go kia keman kesni go deman kam ni wadi pengat wadi emlang ini ta aku boleh cuba saja sen dalam kelam show presiden orang ba yang dang peci kita ke nong rim yang ke parti yang da orang dang memsu de ketin udah kelam dong aku boleh cuba saja sen wara wadi MP ini saja sen aku boleh cuba hapra aku boleh cuba ni ulah kurku kurdo itu